Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today.
Alafua, so necessita to be Samoa to lie. Fire.
Hold your arms back. Dear Heavenly Father, we come to you with humble hearts and pure minds. We ask that you bless all of us today with wonderful week of joy and happiness in your honor. We pray that you continue to Nurture our spirits and faith with your everlasting love and kindness. We ask for you, heavenly protection. Saint Joseph, our patron. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Moana. Julius. Usai male. Ina ile lopa male anga le o le atua. Ono lona anga le malona lopa. Ile soifua male ola. Tala ina soua. Mafua isia. Leanga na toto iai. Te o le tautianga. Na i le tua masanga. A faifo ila e tapisa le so. Tala ina tapisa. Mafua isia. Afioga i felela. Ai mai se le lau monei. O le Ia ila le manatu. O le so. O lea ua tau fai puea le o ke loa ma le matila e pei o le fetalainga le tautai. E pei o upu le vasa loloa. Onga pa ngota sango le ngole ina. O ma o mali. Ngata i tua i ngā wanoa whapenei. Ao le nei o tātou silo. Ai leo tua o nu. O lana whātou pāla inga mamao. Ma lea lofa i a Samoa. Ia olpa i alama lea wā. Lea fio. Ai ngā e tolu. Ai ngā sa tupua. Ma ai ngā sa maria tua. Ai ale. Malu ili fale lua. Male fale tolu. Ia whātau tō ia. Wā, tawhatawha le Afioga ili taitai o le malo. Ia tu fo i seisi tu. O pa ia o Samoa o poto poto. O lea ua. Tau soa e le Afioga ili li Palemia. Wā o le tamā o le atunu o Samoa. Ia wā.
Ainga malatu tama, o tama foi malatu ainga. Le mamalu i le usonga, tumua mapule, i tu au malatu. Ainga i le tai, male waa o kono ti. Le foi wa mamalu tawe e le tai au male aso. Wa lea wa fio mai le fionga i le felela. Fionga ya brother Kevin. O lea foi wa fio le fionga i le. Tamai tai pula le tatou kolisi. Le fionga ya tau ili Anne Marie. O paia whatau toto ia o lea wali poi le tatou mota nei. A wā le wha moe moe o lea so. E ono manatu lea. O le langona me. Ma le langona ni ne. O le anganga o le fia i le nei tai au. Ia o te. Ma la au wha aloalo tuai lau o fionga i le tamao le tunu. Lau o fionga i le lauli le mali e toa. Polata i vau Fosi Smith. E fio mai. Matala mai au. Ia se ye. A wā ia le. Launga o le nei aso. Te pamalo si au fo ialo ma whanau. O lo au tawina i lau kolisi. Na e. Utu vai ai i tau sanga ualu. Lau o fionga i le. E Palemia. Ata alofa atu i le nganga whaaloalo. I le paia ma le mamalu maulunga o lewa tātou whanga poto i le nei po i tae au manuia. I le fio wale mawalunga o sunga i riwhelela. Brother Kevin, e meise Brother David, ia lau sunga i le tamaitai pule, tau wirili, ia malau o fionga le sui pule, ma le mamalu mawalunga o li, ma tamaitai whaiaonga uma o le tātou kolisi. Wata alofa atu fo i le paia mawalunga o le tātou kolisi o sangata Iosefo, i le vasenga taitai, le uru taitai, sui taitai, ia mataitai uma, ai meise fo i le paia mawalunga o le tātou waonga, mai lava i vasenga mātutua se ia o i vasenga laiti. Tā lofa tamaiti. Ua o tu lai lava ma le whaalolo tele le nei tai au te whaongaina le nei awa no tā ua. E mamoli atu ai le nganga whaftai tele i lau fionga i le tamaitei pule. Tā wili ili ia ma le sui pule. Ona ua mawala awa noa o te sau ai e tau te Feiloai mo le uruai teimi se tai au whapenei. Pasfuru lima tau sanga taluai. Na ufa ua i nei le aonga alkolisi o sangata Iosefo. Ta siiva varutasi se ia pa ia ta siiva varufa. Ina ua iu aonga na amata mai mulivai. Ta siiva fitu se fulu. E ia pa ia le ta siiva valusfulu. Sfulu tau sanga. O aonga i mulivai mai le prima 1 e taul form 2. Ta siiva fitu sfulu. Te ia o le ta siiva valusfulu. O inana amata ai le fafoina o le olanga o ina. I te tonu le ainga o malisi Samoa. Salo temina ele ifana nau nisi o tau. Au le tāua le nao tai au maaso whapenei. E tau te whaalongolongo ai i mea na tutupu i a mameo le anga i elu mana i mo le ola o ina o tau whanau. Sa mātou whengai ai ma le tele o ri whelela no mai a mata le aonga i muribai. Brother Kesimia, Brother Jerome, Brother Rano, Brother Patrick, Brother Stanslow, Brother Claver, Brother Comic, ma le tele o whelela sa o ina na mātou au wasenga ma le nā teimi.
O iai fo inisio Feiloaiga Samoa sa ia nā taimi Mrs. Rosa le whatoa whamawai atu nei. Mr. Vito Hunt, Steve Lapen, Mika Smith, Johanne Fonti, Brother David, and many others. Ona sifi mai la ia ino matu su e mai form 2 i muli vai. Mato mai lo fale i tonu il colisio sangata Iosefo i lotopa. Ta siva valutasi se i pair ta siva valufa. Oina na mafutai ma Brother Kevin Lea. Mai le na taimi atoa, and Brother Kevin is one of my English teacher. Brother David 11 was my religious teacher. And I was storekeeper in our tuck shop. Maletele male anoa yunisi fo yo felela sa yele na time. Sa tawa veina leola o ina. O le kolisio sangata Iosefo. O se tasio kolisi e fai mawaainga i le atu nuu a toa. Tulanga ta wola o oina. Tulanga ta wa mio pulea. Tulanga ia o onga. Tulanga i tauvanga ese i to tonu le atu nuu. Tauvanga launga, tauvanga fa Samoa. So o se tuainga competition i to tonu le atu nuu. Ele i whaia ina le tātou kolisi teimi umma a o ua onga i tangata Iosefo. E ia li felela ele mawhai o na ngalo ia te au. Le ngau felela na e pito i sili na sa wā ia vai tau. Talo ele i o tau mene i tau le fuea i se i matua fuea i toto. Brother Julio and Brother Savilio. Those were the most disciplined brothers we ever knew. Le onga le langa ina yaua ne iaise metasi se. Aua ne iaise metasi fale tonu. Aua foi ne iaise metasi i uleanga ilo wolanga. A ole fuele na. Ole fuele na na fasa o sao ai lo wolanga. Le wala ino tu atu i o to luma le teimini nei. Wa avea uma Palemia o le malo Samoa. Mai o te manao fo ia vatu le whaasoa lea mo o tau uma le tae au le nei. Alo ma whanau uma o le tātou korisi o tangata Iosefo. O le tātou moto mai muli vai, whātua tua i le tua. That is our motto from our marriage brothers muli vai. A tātou mailo i nei St. Joseph. Tau sisi i mea le lei. Tau sisi i mea upito sili o le lei. Mai o le manu lau tile na. Sa tau ave ai lo o langa a o wai te tonu. O le o onga i te tonu o le tātou wa onga o korisio sangata Iosefo. Mai le prima 1 e tau le form 2. Mai le form 1 e tau le form 5 i St. Joseph. Sa mātou sa ili tupe ai mo le a onga nei. Ai mātou tele i o mai i nei loto i nei le fua. Sa 5 fundraising uma. Siva i tausanga uma, sful wha tausanga. E su e ele tupe. E whau le a onga nei. Ma mātou nei a whaasala mātou le a onga. Na mani leo mātou ti tension e vele umar ko ngā wha i whelela sa i nei. Mata pena le ano fale e whau le a onga nei. Na i ul mātou wa onga, i uloto pā. E le i uma. Aisea, o le whatua a fotu le tapenanga o le a onga nei. Le wautou iai le tai au nei. O lona winga tama onga uma le ia te o tau le tai au nei. You are very blessed. E tau te o mailo tau temi. O tau no nofo ni fale malu fa penei. E fai ei o tau assembly. Fai ei o tau lotu. Tau no nofo ni fale a onga le lei. Manongi le lei tau toilets. Le lei me fai tau me ai. Le lei malai fai tau ta longa. Ma le lei uma mea mo o tau.
all good facilities. Ono tau langona lea, whaafitai le atua. Te lele ngā luenga sa ta pena mai e isi ta matuai uma. Ma whelela malato uma na ta pena mai le amatanga. Maulo tau wau ngā tupulanga i le nei vai tau. O le tātou wa onga le kolisio sa ngatu Iosefo pe no whai atu mua. O se aonga i ai le tūlanga o le leadership i tonu le tunu. Te uruai Palemia o Samoa, le Afioga ia mata apa fiene Naomi, mata apa fie me mulino ulua. O ia foi o tamatuai a malisi. Papena foi le Afioga ia tupua tamasese. O ia foi o tamatuai a malisi. Papena foi le Afioga ia tofilau e tia alsana. Ta onga foi o ia i malisi. Papena foi le sunga ia tu le epa, sai lele malile ngoi. O le tamatuai foi a malisi. O le foi la wo mai le nei te, o le wo tau sisira mai. O tu la i ai e a vea o tai o le malo. A o hau foi, sa whawhai lele i to tonu o le tātou wa o ngai malisi. O lo ingoa, sa ia so ia o le watea Schmidt. That was my name. That is my registered name in the school from 1981 to 1984. I lo wa onga ato mai muriwai e tau mai nei St. Joseph's. O au o le uru taitai, I'm a class captain. From Prima 1 to Form 2. I was always been a class captain all these years. 10 years in Muriwai. Whātau sanga i nei St. Joseph, sa o class captain for Form 3, Form 4, Form 5. Ai uai na vea uma prefect, tasiva varutolu, ai a vea uma head prefect, ile tasiva varufa. O tele nisi o mātou senga o bātu male, pas furu lima suru mātou o mātou tausanga. To tele i ulelei, pa masino isi, po ma isi, lo ia isi, accountant isi, pai pisinisi isi, tele ngā luenga lelei isi. E iai fo ima fai pule, iai e sa avea minister, awa avea uma Palemia o le mātou senga. O le wheau moli moli mo auto uma tama whanau o le tātou waonga. I auto manatua. O auto o tupulanga e whaauaua. Le ingoa tau le leia, le ingoa tau waloa, ma le ingoa le lei o le tātou waonga o le kolisi o sangata Iosefo. Ma le kolisi i Muriwai. Pei ono tau si le fia o le tātou waonga. E iai le anava tāua masani. Marist family. Marist school spirit. Mai o le fatu lena. Ma le o onga sili lena. No maua ina ua o ina u le onga malisi. O lo wola wha mau popo mea. O lo wola e te vaai tu uma ina ia mau popo le onga. Mau popo le fsota inga o tama onga ai meise whaia onga. Ai meise li felela. E le mawhai ai o na ngalo le nganga whaafitai le ngā luenga tele. O fsile tunei a Brother Kevin po fielo na soifua. Palu se fulu ma le lima tau sanga. Tau tua mo le atunu. Mai stato pat tele. Brother Kevin. A mai foi stato pat tele mo Brother David. Form 3, Form 4, atu ua le aonga ina teimi su el part-time job. Ona saula o Brother David.
Tusi lau tusi apalai le New Zealand Malpolisian Airline. Ma te oi maisita ma to fa ma te part-time o le kako o le polincia. Su el mato pili mo lista usanga. It is always to be remembered. A humble beginning and how the brothers has been supporting us all these years. O le whiau mo tātou le taimini nei, tupulanga o le tātou wa aunga kolisio sa ngata Iosefo, o sui leo langa. E le taimina, o vai mai ai msalo po le, lima sfuru tausanga taluai whanoa no alava. I was very disappointed and very sad to see that the discipline in our college has gone. Wamatanto Ula Valley, fighting in town, and do a lot of bad behaviors. Talo ma lie lava I le alofa o le atua. Ina iefso soani il tamaitei pule manisi fo isa taua vele au ngai nā taimu. Ia toi li lifa mai le mele nei o le amio pulea I tonu le tātou wa onga. This year, I was very happy to see the results. O leo tātou to mea I lunga le academically level mo results. Ua le lei tu langa tau results o onga mo tātou. Mais tātou pati. O ina na umai lo le fifia. O ina na umai whano noa. Aisea, o mea na e loa ai le au ngā o le mea le whai mo le tātou wa onga. Mā tau nei o tamatuai, e te mā, e te lafi, e te mā siasi. Pea e vai atu I lau wa onga, e tau solo mua le amio wa lea le taulanga. Tau solo mua le amio le pulea. Ma o e whai winga e leo ni winga le nao, lea o atu le pulea onga ma whelela mo o tau. O le whinaunga, whinau I. Ma mawai le ngō tau le lei o le aonga. Ma mawai le mele lei mo o tau whanau. Ma mawai le mele lei mo le atunu. Ma whaaua wele ngā luenga le lei mo o tau mo le lumanai. O le fatu le nā. E te tau o nā watu ai se upu whamanatu. Se upu whala e au. Ia ma se upu ti mai mo o tau whanau. E sau pea au ngā tupulanga o le lumanai mo le tātou wa onga. Uma foi lo tau teimi, e o mai isi. A le ale mea tauna whai e o tau mo tupulanga le le I o mai. Whai le si platform le le. Awane I o mai le si o ngā tupulanga ua le anga tātou results I suenga ma mea. Awane I o mai le si o ngā tupulanga ua tātou wheo li tūlanga tau talonga. Tulanga tau wa competition ne vava whenga iai I autou loa whaile me sili ma autou. Ma I autou sila whiago. E whapena le whaasolongo leo langa tau le leia mo so se aonga. Langa I le nao tātou se aonga. There are other colleges and schools still competing the same way we do. Nā tau silfia, I le nao tātou se aonga. Au le tu sili na tā ua ma autou whanau. O le ala ngā luenga e whai, tuu mo sangata Iosefo, a e alu lo e tau ave lau ngā luenga. Maua lo tiu te lelei, tau si e lo ta maa, tau si e lo tina, whai so to rua au lelei, sau whanau to tele. Oh yes, you will be. Kei vana ngā ai, o e eise si o tau, fia pa tele, o fia felela. Lene yaso o te whalerina le nganga whaaftai. Dawa whiaunga le te mai te pule. Ia malawa whiaunga le sui pule. O le wu maua e te rua whio mo mai le tu malo e tasi whale vai maunga. Ia e le ta wiso ina lau runga luenga. E mai se foi le maave ese o li ima te mai tai whai aonga. Aftai e leo te vai atu yaso lofa pasi. A mais tātou pat tele.
He was there before me, and he is still here. After Yuso. After ilo manatu. Matu ato e fisi sesi au sasa te le. E tafue o maila wuri ia pe ale usta. After yatu le ofisa o a onga uma. Tato au whaia onga ese uma. O tau uma lava. Tupu mai e ta mali i Feiloaiga ma utou uma o ta maitai mali i Feiloaiga. Fa malolo utou on sa i le faingofie. Te malama le leila utou ngaluenga. Ai lava lautou on sa ma lautou whapalpale o te vaai ma lo fia. Te le swinga o le tatou waonga le teimine nei. Tūlanga alwaluluma. Le whau utou vaai ia pa solo mai tūlanga o so soani el tato malo one government grant ya on sai mo nei te mi se to vai di po lava na tu pepele ai. The next budget will be 26-27. We'll see how it goes. Ya martulanga e mo so soani mo tato wa onga atoa mori volenga nga fa tele i felela fa ya onga uma pe no fa tia per Gavin per David 11 malato uma ma felela uma sa ngā lulue mori le nganga whawhtai. Ona o le tūlanga e ala i le tautua ina o le tātou waonga. Pape na fo inisio felela ya Brother Siosi. Brother Siosi was my classmate. Whau mai le aonga au ni masao. E na mai le inei aonga whatasi. Whau tuanga muni muli. Sa ngato Iosefo wa sui leo langa. Stay away from drugs. Say no to drugs. Say it. Anain. Again. I can't hear you. Anaya. St. Joseph. Ele lo to langa mena. No smoking. No alcohol. It will destroy your life. Level for yet. I have never smoked. I drink sometimes when celebration comes and only on red wine. But no drugs at all. Fautua ki auto whanau, aua ne i auto tofo me lea. Aua ne i auto tango fia me lea, le tamu whaini le tato malo, e fufulu me lea. O tau o le lumana i o le tunu. Remember this. O tau o le lumana i o Samoa mo le lumana i. A le leila o tau. O a fōlinga o le lumana i o Samoa tātou te iai. E le lei. O le tua lalo le nāmo o tau whanau. I o tau tohanga le lotu. Remember tātou we are Catholic people. Manatua. Talo, ia mawai po whai le angelo, ia mawai po whai pelta tau solofo mali e teimi tau matala whi ngai teimi o aonga. Te lofo ni nai whai lava mo o toi teimi uma, ai awane ngalo. O le atua o tātou marua papa tātou te ilo aile me te tau na whai. Nei la tai au o mai, e watu la upa malo si au mo o tau, peo no whai atu se matou vsenga. Ia mawala lungo uma whai longo tangata. Taxis, te lele a onga na lato iai. Paualo qualification o what we name le onga. O le Senior Master of School Spirit. That was my award from St. Joseph's College. And here I am, the Prime Minister of Samoa. Ese uma wala le ri e whaonga ino tātou. A le awala pito I sili o na tāua. O le tangata na te whao maupopoina le tātou waonga atoa. Le ala lea, pa ia man mamalu le nei aso whaaftai mo lo ua wanoa. I stand before here today, your principal and deputy principal and the school teachers, brothers, as a proud
ex-students of St. Joseph's College. For the last 42 years, I've been here, even though I was in school in Alafua, but I was in Lotopa. Never forget the good times and the learning that the brothers has gave me to make me who I am today, a Prime Minister of Samoa. My advice to you all, the students of St. Joseph's College, our motto is to make sure you strive for the best for you, your ainga, your family, and for your school. That was the vision that was built in by the brothers when they arrived in Samoa, early 1980s, to taught Samoan children in the marriage spirit of the family. And I'm very grateful. And I'm thankful to my parents to brought me in the marriage family. It's where I am today. Standing up here are very proud ex-married and ex-St. Joseph's College students to lead the country of Samoa. And I advise you all, the legacy has to go on. And I'm very grateful to learn that the son of Honorable Minister of Women is now the head boy. Come here. You look like me. It's not easy. I've been there 2 years. A prefect and a head prefect. Tato waonga, o le maupoponga, o le mesili le nama le taua. United we stand, divided we fall, as everyone says. So make sure you have to support your head prefect, your deputy head prefect, and your prefects. Because those are the people that look after, stay secure, and look after the perimeter of the school to make sure everybody's looked after. I have to say this one more thing. Politics, as you can see on social media. But I still have to say this to you because you are our marriage family. There are still exchanges between me and former Prime Minister Tula Epasai Lele on Facebook and social media. What is deeply in me that we are both marriage family. And I know there's a guessing what is going on between us. I ask for your prayers so that politics can be solved soon. Marriage family is united family. I always beg for that. Because o tele mana si sila mai Samoa, wa toi fita ia tama malisi le faingol por kiki le tulu. Don't take it wrong. Leave the politics to us. You concentrate, stay focused, and stay brave. I just hope one day Tulepa will accept that I am now the new Prime Minister of Samoa. To keep the peace and harmony within our marriage family. Ia manuia o tau whanau, ia manuia fufuanga uma mo le lumanai, o te awa noa pea o te sau e whai, wha malo si au wha penei. Iso se teimi, tau te manao mi ai. Tātou talo i le atua mo li whelela i a Brother Kevin ma Brother David. I o tau sustai i te mai te pule, ma le sui pule, ma le tātou waonga. Ia i o tau olofangia fo i tau te lango-lango i tamatuai malisi uma. Mo le tātou waonga mo le lumanai. Alofangia le atua o tau matua, your parents. La tau nei pito i sili na tinga ina. I le tau ave ino ngā luenga mo uto umal whanau. Last but not the least, St. Joseph's College, o te leto e fia wa ai lo teimi o tai tai le atunu. O to iai ni mea wha le tonu e tau wa lea i le ngō le aonga. I ask for that. I humbly ask that. Aua nei to iai ni mea wha le tonu pe tau ai o tau i ni a mio le pu lea le taulanga. Aua, o talo atu le mena. Aua nei to e whaia ni mea mio matanga ma me uma.
Pen fo tātou malakapi. Iau tō olofania, ba ai le merena tau la mua tātou o le aonga tau sisi me pito sili na lele. Ai oi whinau. Oi whinau mo le rumanai e toi Palemia fo i sesi malisi le rumanai. O sesi kolisi o sangato Iosefo mo le rumanai. I was sitting right there 45 years ago. Now I'm standing up here, children. Now I'm standing up here. Tai le malo le tunu. There is always a better man, and you could be one. Pai uma se leo, o sau e moli atu la fsosoni lea mo tātou waonga, se furu wa feta la. Sosoni, ona leto tau sau la valea, o moli atu e whawhetai ma le nganga whawhetai, I wish to donate Brother Kevin and Brother David, to all the teachers and our administration of our school, is a token of respect and token of thank you to invite me to come today and say remarks for our school, 10,000 tala. Ia manuel tātou tai au. Whoever desires to be great amongst you must be ready to serve. This is the verse I remember if I think of the journey you have been through, your Honourable Prime Minister. You have been serving your whole life, and now with the most significant and important role in your life, you are leading our country. I want to thank and honour you on behalf of our students and the staff and our Marist brothers for coming out to us and giving our students pockets of pearls that they can take away with them, inspiring them to be leaders now, which could mean that in some time in the future, they too could lead a country. It's one thing to be a leader in a school, as you once were, our head boy, serving our school. But when you became our Prime Minister, you've reached the ultimate level of leadership. Leader of our country, leading our people. We pray that one day, one of these young men sitting right here in this hall will hear the calling to be our next Prime Minister and will carry on the legacy that has gone before them. We continue to pray for you that the Holy Spirit strengthens you, especially with any challenging decisions you have to make, and that God continues to watch over you as you serve our country. It is with humble hearts we present our gifts for you. These are small gifts of our gratitude, of our thankfulness for you giving up your time in your busy day to come to our school and talk to us. We have in there a premium Danard shirt because that's the house our Prime Minister is from. So he'll never forget that house. We also added a bit of a Dita shirt in there to let him know who the ruling champs are at the moment. Jokes. Right. But we also have, we also have a formal shirt with the crest of St. Joseph on it for our Prime Minister to wear in special events and special meetings. And there are a lot of other little gifts there presented for him.
We are so proud of you. And I know that you will always be a proud Maris boy, and we are so proud of you to claim you as ours. We know that you will continue to carry the Maris spirit in your heart, and wherever you may go. Thank you, Your Honourable Prime Minister. Those are a few words, but also this morning, you really touched our young boy's heart. I could see you spoke with passion, with love, and almost tearful speech, that I would say, because I think this is the first time you've come back as Prime Minister to speak to our young boys. So we want to thank you on behalf of all of us here for giving up your time to be with us today. I think our boys have prepared a few songs to remind the Prime Minister. He'll remember, so we can start singing a couple of songs just to remind him of what it was like 45 years ago. It hasn't changed. Tua tule mana te
tunu le Afioga ile li Palemia. Ia ua tali foi tau foi le Afioga ile tatou pule aonga e fai mafongaanga o le tatou laumua nei. Ia ila le tali tolunga o lea ua mapu le sasanga le utunga vai na imoli no uma se polata emo. O lea foi ua mapu le toa le soainga na il namo. Ua maua foi le pāna poloa le teine o maa. Na fuai o na tailoloto a ana e taitafola le tua masanga. E le to e sili sa mato upu o le na ua uma o na saunoa le Afioga e le tamaitai pule. Na o na whalua o sa mato ngana ile nei tūla le aso. Le anga e whainga tā o leo ua to ia le kolise o sangato Iosefo. Ile whaalo alo mo walunga lea ua tau au ina le Afioga ile Palemia. Ia e whailo leo e whai mafonga tau moli o le Afioga ile tamaitai pule. Ia e lai ngā whelela. Sunga i Feiloaiga, a mai se le lau mua o sangato Iosefo. E, whaleo atua ile a nganga whaftaitele, i lau Afioga ile. Le li Palemia, o le tamara le atunu, ia o se lupe whalele al nei foi kolisi. Lea ua, lea ia se sangato Iosefo e le imita. Ua tu matila, mamatie le lau mua nei, ona tau mawhainga ana tama whanau. Nei lata e au, moli le ngā whaftaitele i lau Afioga le li Palemia. E tusa ai ma le whaavanoina o lung taimi tā ua, o taimi e maua ngata, a o le nei ua e whio mai tala mai au, e wāsa upu whaamarusi au, i alo ma whanau o loa tauina i le lau mua nei o sangato Iosefo. Lua la mātou whaftai, o le seleni pa ia ua e foaina i le aso. Ea, le aise manuia il kolisi o sangato Iosefo. Ma tau te tau ia tuai lo wanga le lei. Ona o lo manatu i alo ma whanau o le laumua. Ala mātou te talo i le atua. Ia sanga whatumu i pea i le tō whapa ia la utu. Ia walo whianga iai mau ngā luenga whitao. Tiu te mawhaiva ua wala wina aio i le atua. E ala i le taitainga o le tātou o tunu i le nei fo i vai tau. Ia, e le ai ase whaivae, asa ma se mau. Pa maluru atu, po le asa au tu silsila, le tau, i se tau mo whainga o se mea alofa whātau waa. Ia, ua tāpena ina e le Afioga le tamaitai pule. Ia, ua la ua Afioga. Ia, wha atoa i lo silsila i le atua malona fina ngalo. Ia, atoa ai se tau mo whainga le nei kolisi. Ia, sau se taimi tu ama le fua matatala le filia li. Ia folau i langi mā. Ia, la whangia e lau Afioga, e le atua lau Afioga, ia whaatumu pea la utu, whaafolu mai le langi, ia wālo whianga ei mau whaiva, wāle taitainga o sio tātou o tunu. Maua whaile, malosi la Afioga le li whelela, ia maise la Afioga le tamaitai pule, ia wāle whianga ei matiute le au tauina o whanau o lo utu vai mai, le kolisi o sangato Iosefo mai, le fonei. Ia lo whangia le atua le nei aso, ia whamalo na olofa, malungu me oma ilona whatasi mai toi taimi, vi ia i pea lona suafa whaftai. Ia, o leo wa, musu mai le Afioga le tamaitai pule, ia e fia pue ia stato wata ma le Afioga le Palemia, ia mo le tatou kolisi atoa, mese ia alo ma whanau, ai sei mua na pu ele ata ole matou sau fainga i luma nei ia ona fa solo mai lola ia leo walo whanau ia wale pu ina o tatou wata pena foi malainga Feiloaiga ia fio mai so mai tatou pu ata fatasi o se tai au ele au maua o se tai au manuia le nei mo tatou kolisi. Ya, ia le ngā Feiloaiga sumai tala mai au, mai se pue mo mo tatou wata, ia ona pua ele o le ata ma le whanau.